Ewenyigba TV, eviao penupomola. Mato agone michova Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo kai de bedukanyo ko wakanisi la pimenemia ma aglene mi le ebegbe enyemia no vi Peter nate agbe me ya Nyadzɔdzɔwo benemi de blesadi kami akpomi le mia ponu wana ome kale egbenya joma ne mi ano se opi me ma kami akpoto yi kami ano la message podo opepe nyade yi ko de ko COVID-19 fanya ome nemi. Akwela ikemi hobera sima ko chunu sines ebe English na do pie gbo kala yema anemi anola mesenya o mede mi la Ghana to come go titri la COVID-19 penya o mede mi Ghana Health Service do pie nya me ika wu afa kunyi bi ko kura le ika de vi ko ko pecho de ka kosere wi aton wo la COVID-19 do le lem le ekenu to ike to ho zune Ghana to ko kala do pie penya na wo de ko globa na alan kuda nledi umti le ekenu to ma akpobe no bi ika wu akọ COVID-19 $19 chopa banto das never we aton eji cho mamalala faji we enyi cerebla avele jinu adei kana bayi kala jinu andre kama mila nene pa wana maga kotoga do fie vola uji kala do pe panya no di ko globe do la we say kana la Ghana to koma yenya akbede kala fa atomple enyi kenya 1308 active cases na maka ha novi ka u ala genu toma wonya America u ala dupa akbede ka club la avovo to yenya 1023 le egenu to me le kama wono no fo ne ya dola le egenu to me le kwasira nke kejia Dr. Patrick Kuma Boachi Kenya ngono la nyande la le do fe kana le la masina ji pom la Ghana to come go nya me ka di ko globe you la gbare sia de won be you aja ba ika you akpogo be di nya me ka do article alo you akpomon bubu ika you an article de view ba wa do la Ghana to come ka la foto e panya noa di ko globe na elenkule lady wona antia Ghana to call COVID-19 Ghana to come in the park of a play black if you melejinu a tom vaya novi akbala fa de kabla ade vo en alafa atom play bland for the Kenya 164,541 uya me ka $1 le Ghana to come Kenya mon ko am akbereka alafa en bland for en yiko trauma ba yiwebe novi ka tendo COVID-19 article le Ghana to come yenye million we ade yenye million we ade na makan akbala 100 bla atom for a play bla atom for 16,752,032 novika woja gba ika wodo COVID-19 fatiki akpagbanto kakula akpavelia yenye fully vaccinated yenye million andre kula yenye 7.2 million ikane ba kula la fajia ala bla yenye novika wotendo booster patiko wa wonye million deka novika wotendo COVID-19 fatiki deka yenye million owo la Ghana tuko me Kenya panu kwala ne mia ano so pemene ni lai kama mia ano amai Kenya afoto odikro kala afoto e pakpajia enya medaika alien kuda so mo no lo do wana gadonti le so da kema Kenya parliamentary watchdog odiko enya me di ko global so mo no la bla to ando ha di bo wa ya gba yiko wa block the privileges committee yiko wa ka to no la bo tinchi apamba kala agbana de yika afoto e da si goma attend so mo no la do ko le Ghana to come te trine be agada no to goma ikama agbajira ikama to nkomo mene bakla te pai ka wala o to nu alu so pe mena place we ko chi ape le so pe me ka jori yesiba America ni apono safo ajua sara nya be ka so mo na do me ko benya echi ape bla en so na maka headquarter ikane ayawa so central zibla atoya uchi ape kana na maka kwaku boatin ejine ikane ale brekum west to ma bla vovo eni ya uchi ape ayi apoto jugate ikane ale kante nu to nu le so pe ma zibla vovo eni
ya apaton ha wuci apamele so pe malaika ma wu alle so pe manu wana uwo na maka malaika nya apato ku ajima menu do man central echi apabla vovo ene ayi apato ojo ko nkruma ikanya ofiase ayirbi ametenu to bla vovo ene ya wuci apame kajiru yesiba malaika nya gwa for gnosis awa ikanya sunyani we se chapame bla vovo actor na maka usu ekufo isla ikana anya ablek ma west to person bunola blava voreke ye uchi apano na maka Kennedy ohini a Japan asi central blava ye uchi apame dako mensa kobina oshire la takra di zibla ye uchi apame na maka Faruk umu alua mahama aisha ele yendi tonu le sopi maka echi ape zibla le sopi ma alu le sopi ma kuno la pe wana pa paji amawe atonya ikene educhum ya osi doctor bosu chemetenu tonu le blava foreke yo chi apame na maka ne bofu and bluesberry nandom yo le blava yo chi apame na maka ha apono intim adlib echap zibla eye ntan kwa de peso panu to me yo le maka jenfi Emmanuel Akosi echi odotabre nutoma wole ziwe asheke ye oshamna na maka Morrison Cynthia Mamle agona we ziwe asheke ye apono ha wuchi apama na maka ne mitole akpama yekanya anno amawe enyila pa agbaji yekanya poto Samuel Abuji na po damango ametenu tomle echefa ziwe enyi ye Castle ato Foster yekana le ejumako eshuan esiam ametenu to ziwe enyi ye wuchi apana na maka frame point Joseph nkoko ye wala wiziwe enyi ye wuchi apamalo 18 times na maka intim Collins Augustine official of Eshapesiwe asheke na maka Mafo Emmanuel gen dokita ofori kromye wole Eshapesiwe Andra na maka Gifty ampo for chum abua kwa nof ye wole ziwe Andra ye wuchi apana na maka ko sapon ha etle mampon ametienu tome le papa yishi wana onwa ziwe Andra ye wuchi apana na maka Nogi blava for atola ine Mustafa Yusuf ikanele kubori ya gagbanu to meka ziwe Andre yochi apomere na maka John Peter amawu kokwe ametenu to ziwe aden yochi apomere na maka ha apoto Kofi Ejapa Andrew Mecha second ye wole ziwe aden yochi apome Vincent Eko Esafua ha ale menshia zi apotoya ikanya Vincent Ekwa otafu ya wole ziwe adenyo shapame na maka William Orekru Adio ikana ale nuto ikanya ifikra besaf ziwe aton ya ushapame Dr. Okokuma to prempe menshia ametenu to ziwe aton ya shapame na maka sepetedi adi eha alle America wole ayensunu ametenu to ziwe aton ya ushapame na maka mye enovi John daba Berman enyameka alle zabzubu ametenu to ma eyu ushapesiwe aton ya family to in the century ma Brekum East ametenu to ye wole ta parliamentary watchdog odikro nyameka de ko gba beje bada sagbala ko so no fi mo ha no ado bakle privileges committee yi ka wa akato no ko chuba petition wananti lese wo fieme kene ban kwala gay mo ga mi a chenya penya jo ko sera le bamele agbenya jo wana wo me akpenami laika mi wara ka kwa mi